إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمانتنا أي pag-usintan na subtiroon na lazim agusu al-mutaaddi. So galabak abtiroon al-fi'lu al-lazim agusu galabak abtiroon al-fi'lu al-mutaaddi. يبترون قلبك الفعل اللازم نسكنيا هو ما لا ينصب المفعول به. سكنيا سوانين ديبغا ديتاس مفعول به. يبترون الفعل اللازم نسكنيا قلبك أم يكدين قوندين فاعليا سينسيكو نحو. معنى كيتارو تupandun sumaananian siko minggalabukon sa dinian din kailangan so kiyat tanan agalabak misabab sa skanian na lazim skanian maana na miyakati kupundin so fa'il yan nagititigian na skanian na mala yansibul maf'ula bihi sunga skanian sungani na dindietas sa maf'ulun bihi inian dipuradiatas pada Pugusiyan ng mga ulama na la yata'adda ila al-maf'ul bihi. Ini yan ang kailangan so maf'ulun bihi. Wal fi'l al-muta'addi na supantigiyan so galabag al-muta'addi na kailangan naging kaya fi'l al-muta'addi na mararangkap sa kanyan o maf'ulun bihi. Ay maana na huwa alladhi yansibu al-maf'ula bihi. Sekanian so nganin penditas ko maf'ulun bihi. Sa mga to na yabtirun al-fi'l al-muta'addi na di katarutup sumaana niyan udaa al-maf'ulu bihi agu di kasabutan aging kutwa maana niyan o di mapayag na masalan aging kutwa al-maf'ulu bihi. So sa manoto na miyasabut kasi din ayabtirun al-lazim al-fi'l al-lazim so galabak amyakati kumpundin so fa'ilian skanian so mala yansibul maf'ula bihi skanian so nganin dindiatas sa maf'ulun bihi na miyasabut kapan so al-fi'l al-muta'addi skanian na galabak skanian na di katarutup sumaanan yan udi isisarang kita iyan nagyang kotwa al-maf'ulu bihi na kailangan nakatukuan tanwagin kaya dunga agalabak al-lazim agal mutaaddi kakagya amya kalala akitutumpok yan sa giyang kutwa amya ngaipos anamtima na mga pamintuan na usabot ng tanwaya aging kaya pero na lazim agal mutaaddi na kialbudan tanusi ko kambal sa mudari na anto na ibarat aging kaya lazim ay barataging kaya lazim na dataro tafattaha az-zahru amana na tafattaha az-zahru nagyang kutuwa min bakar so ubar-ubar nagyang kutuwa ubar-ubar naskan yan yakang galabag sa gyang kutuwa galabag akyang bakar so sama to na miya kadiyang kadin miya tarutok pa din sumaanan yan sa kiyasabutan pipya. Pada ibarat yan nathar al-gubaru maana na minikayantang so abug thar al-gubaru minikayantang so abug lagi diyan panaging kaiya fadan nahru lumiyapay so luwasig ago هبت الريح معنى سميامبر سندو هبت الريح سميامبر سندو aging kai badbad na ya ko mga ibarat o mga galabok alazim kailangan nakasabutan tanoya
Miya katiyok pun din so fa'il yan suminggalabag sa giyang kutua mga galabag fi'al lazim. Sa din din kailangan so al-maf'ula bihi. Ibarat mang wal fi'al al-muta'addi nas kaniyan so lagi do tawal khadimu tawbah. Ay mana nakidat o made o diin na sa linggugu pa so ditarn. Sa moto nasupawa na di kasabutan apia pan ini pagpadaian so fa'il minggalabukon sa taman sa katukawan antun ay kidatian. Na antun ay kidatian so bangkala. Sa moto na guminaw ka tawal khadim kidat o sa linggugu pa na detaro da mga tana na kailangan namin praksiyan so at tawbah. Lagi naman muna so akala tha'alabu dajajatan. So ang so akala na pagsikan yan ko al-muta'addi. Ay mana na kumyan sulako. Kumyan sulako. Anto na ikiyan lako. Samano ka. Na samano to. Nakiyasabutan ro ang muta'addis kaniyan. Ikatlo na balal al-matarul arba. Miyabasa o oran sulupa. Agu ahraqatin naru al-manazila riyubrub o apoy so mga walay. Tiyotong o apoy so mga walay. Sa manuto, nagkasabutan tano saya anto na ipitiroon al-fi'lul lazim o anto na ipitiroon al-fi'lul muta'addi. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na usain tano anto na ikitutumpok yan sa giyong kutuwa miangaloy tano anam tima na mga pamintuan. Pagkainang kaan, mga pumakainang kaan. Sa giyong kuta, mialoy tano anam tima na mga pamintuan. Paganeron, na langon tigiyan, kullu af'ali hadhihi al-abwabi takunu muta'addiyatan wa lazima illa af'al al-bab al-khamis fala takunu illa lazimatan. So langon tigiyan o mga galabag sangkay ang mga pamintuan agito sunumtiman na kabaloy ang muta'addiya kauto. Walazima agu lazim. Inunta si ko mga galabag o pamintuan ay kalima gito so fa'ula yaf'ulu fala takunu illa lazimatan sa di kabaloy kanyan inunta nas kanyan na lazim. Ay baka pusira ko fa'ula yaf'ulu na lazim. Pada napyakisabutan yan na supmantigyan so rahubat kaddaro ay mana nakitagun sa kanyan sa miamuntal sa maf'ulu bihi al-maf'ulu bihi agito so kaf kaya na ano galabag ay mana napyak bulus ka udarpa na fa'alat tawassu na siya nantigyan ito mapapadalam si iko maulada diyundi kapamagusaya makagiya at tigiya na aya pakasal o rahubat kaddaru na rahubat bika addaru o piakabulus ka o darpa sa manuto na gi'i na adin harf jaron kagiya so lazim na basta tagun nga sa maf'ulu bihi na katagun sa harf jar. Pero pa na kailangan nakasabutan tanong na anto na iftiro na al-abwabu thalatha al-ula. So al-abwabu thalatha al-ula so tingin sa mga pamintuan at lotiman apaganay at usama da'aimul abwab na mutuns kanyan sa pulaos o mga pamintuan. Wahiya fil kathra ala dhalika tartib kakagiyas kanyan na madakal sa kanyan sang putuwa katatanurian agitu so fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu na detaro kalilid na ruubog kagiling-giling sa mga kadakalaan si ipo mga galabag na gito itigi na bituan sa da'aimul abwaba. Padapan kailangan nakasabutan tanong
na anna fi'al al-maftuh al-ain mata natigian aso fa'ala anna fa'ala al-maftuh al-ain mata natigian to aso fa'ala adita so ain yan na in kana awwaluhu hamzatan aw wawan na ukubali tigian so paganay niya na hamza o di na waw na ayat tigian na kalilid na annahu min babi daraba ay kalilid tigian na matanas kanya na si ko paminto na daraba yadribu ay manan ay kibaris ko na daraba yadribu berat tigian to asara ya'siru o to asara ya'siru amana asara naging ota miniyag makapma naging gaya asara sa dunya kap ya'sirun dakap ata ya'ti ata nakatalinguma ya'ti pagkatalinguma wa'ada migisa diendi ya'idu migisa diendi wazana paminimbang yazinu timbang wa min ghairi al-ghalib batigin to sa kana batigin kalilid nabuk kalilid nataro akhadha aya mudari'an na ya'khudhu depan su'ainul fi'liyan lagid mambu akala na mambu mudari'an na ya'kulu kapapantagan na galabagso ya'kulu udi na pagkatalingma akala may po sa galabag ko miyan wahala na ay mambu mudari'ay na yauhalu lagi titigyan na min ghairil ghalib kinabatigyan to dadakala udi ina kekalilid akhadha kinwan yan akala umyan wahala na yaloy tanong miyakap man sa tiyalaw udi na miyalak kiyag depan mga produto sumaanaw wahala wa in kana mudha'afan fal ghalibu annahu na amay tinuto ka mudha'af kanyan na ay tinuto kalilid na mataanas kanyan na si ko pamintuan ng nasara yansuru di bawah depan su'ainul fi'liyan in kana muta'addiyan amay ka kubulis kanina muta'addi namiyaw sa itano sa muta'addi ibarat yan o nataro maddahu ay maana maddahu na minintang yan yamudduhu mintang yan nataro saddahu inalangan yan yasudduhu pagalangan yan amay pamantigin ka lazim na si ikuba min babi daraba in kana lazima si ikupamintuan daraba amay ka lazim skanya naging utwa mudha'af ibarat tigyan agyang kutuwa khaffa yakhiffu na lazima yagalabak na mana khaffa naging utwa miyakakab khaffa tukakab shadda yashiddu amana shadda na sumilibay yashiddu na sibay bidalil mu'jama ay after na al-mu'jama na suad na titikyan na batang na so al-muhmala nagito sudaa titikyan abatang na kalilid na kubatiyatan wanan siko mga kitab siya tanong bupasintawi sa diyang ka sapsalamos kano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh